الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ngorit na Allah mga bay. Alayo naging utakap pumangnitan ng sarila ko Allah. Gameron na aditan ng katawan. Na katauta no ron nadita di mga pagamal na mapya. Takinong buto adi mapya ko Allah. Kataw na makato didam piya-piya agyang kuto adita di na pag-aamal kung mga suguan ng Allah ko parikaw Nabi sallallahu alaihi wasallam natakin niyo adi ka ba Allah bubad na imakumata sa iyo mul qiyama na sumya pag-amalta na may lita na datar sa kala o palaw wanaugayid na ice palad ka makatukaw na may atanawag yung utadatar sa kalaw palaw ice adatar to so amal o pisyo ka to nga di tanong di ka pagamal nga kataw tanong na maka poon tulay piya na di tanong yung katawan o tatarima terima Allah anta ka din yung tarima gayid na aya yakin tanong ko tuwan tanong aya para tiya tanong ko tuwan tanong nasudi tanong di pagamala na mga suguan yan si ko parika o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naptirima niya Nalalayo naging utarigitan no di ka tubat. Apya sunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibtatigiyan si Allah kapatiyan yung kapuguyuguyagan. Kamaka sobra ko makapitupulo makatubat ko Allah sa manggawi. O di na makasubra ko sobra sa magatos ako makatubat sa umanggawi.
Pero Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi." Ibat siku kapatian suka puguyag-yugakan. Inni la astaghfirullah fi kulli yamin akthara min 70 marrah. Ibtati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, siku Allah kapatian suka puguyag-yugakan. Kasaka na mga sobra ko, mga 70 mga tubat ko Allah sa umanggoy. Lagi di tanu di mag-istighfar si Allah. Irilar tanu sudi tanu runga taru topang udi tanu di kapag amal. Di tanu di kapuguyug si sanggaya dunia. Yang ngayon ke dunia na temporary suka puguyug sanggaya dunia. Ada nama saan ang ganatan o pisa katawan nagyang kayang di dunia. Kebaya ka sa di ka kebaya. Nadambuwa masa nagyang kaya dunia ng ganatan ka. Yang kayang di dunia na parahiyasan agyang kaya langwan taman ang mga padalamsi ko dunia. Yang kaya ka puguyug sa dunia na tarayo kang gita-gita. Yang kaya ka puguyug sa dunia nasa kupa iya ka puguyug. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Tarimani wa tigo Allah agyang gaya ka puguyug ku dunia udina sabutan yo. Agyang gaya ka puguyug si ku dunia. Nada tarayo pamana kang gita-gita. Ada araran takya nakapuguyug. Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Yang atin niya na parahiyasan ay. Silango lumapadalam si dunia na parahiyasan ko din ay. Watapakurum bainakum. Agus sulangan din na mapadalam ko dunia. Naupama nakapagambog. Di nga di pagambog. Di pagambog. Sukon dulon-dulon na diran. Nakapagambog agyang kaya dunia. Watakaturun fil amwali wal aulad. Ang agyang sa dunia nakakagitida sa tamok. Ang kagitida sa botaan. Bantugan agyang kaya dunia. Adan ang pamanam yang akwa. Saka sibi-sibiyan sa dunia. Nariatigian na miyaw na ko baka hindi pilay. Quote. Kapakayad na pagdaan yan. Nanis susagad-sagad yan si kupri ang mga di pilay. Abaguag yung gayar ka. Udi nada na upamana miya pamasan yan na parang si kuginoon yan. Na din yan, di pa magambay-ambay si kupdiya, gadin yan, di pa nakabor. Giyag yan gadin yan. Kapag di pa nakabor, sumya ko atas ang kaya dunia. Ipta kabur tayo trakta. Ipta kabur tayo walayta. Ipta kabur tayo subulawanta. Ipta kabur tayo sumapya bangalata. Ipta kabur tayo sulangwan tamana kakwata si isang kaya dunia si kopedta. اعلموا أنما الحياة الدنيا sabutani watigu Allah yang kaya kapuguyug ku dunia la'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Yang kaya kapuguyug sa dunia nakapagandisa na
Kang gaya gumaya, kang gita-gita, ating wallah yang kaya kapugoy-goy sa dunia. Watapakurum bainakum. Aku kapagandisan, kapagang bukun dulun-dulunan yung kaya dunia. Watakaturun fil amwali wal aulad. Aku yang kaya di dunia, nakat kakukutida sa tamu, kakukutida sa bawa. Kakukutida sa pamana mga warisan. Gwane ko patay sa wataw Harun Rashida sa pulau gumiidad. Tagyang mo ta kaya da siyang kinayan. Sukaga na tutulanon. Namiudas kinayan tigyan ni nakulay. Naiman to at tigyan na plelega ko at tigyan. Kay plelegi nagyang ko tamapadal mo aparate iman si ito Allah. Tapi tero no mga luksyan, pega kula nila na diran ka akuli nagyang ko tawatayr. Nakakagidang ko diran ka akuli na tigi na yan ay watakulay. Sada sa maknang ako tabuktanong. Sada sa maknang ako tabuktanong na awiding katigin. Nani sumbagagyan ko ta sa katawatan sa pulau gumidad. Nadada na tigyan na makikinanglan na kasi ko tamukyo. Napitigladan ni na yan ang pangatatak. Sulu apusi kong bala amat taniyan. Ay kagban surarbiyan. Natigyan na watakulay nakagidad na pagoy na nakasina di miskapang kakulan. Nakatatigyan watakulay susisingak na tigyan. Lapyagi buhay niya pasakon. Udi napyagi buhay niya paratyang ako katiro ka nakapugakulyakar ka. Udi na kapakaw idakar ka sa tamok na dang kaawidi. Nakatetigin. Wata ko na susisingan ka o nasisingan ka. Nasabak ko kapaparatyan yan kinayan na ganyan manupamana ma. Maritisag yan ko to last na pitero ni na yan sa timan nasising. Apyaki sising yan. Ay wata ko lang tigin na baka tigin makapagkinangalan na baka kakalang-kalang sang kanalalalan at pagukitan ka tigin nagyang kaya sisingakan na malay niyar ka nakapakaya kambalian ka oriyan yan akinwada nagyang kutawatayan nagyang kutaw sising kamiyawid sa tugunin sa Quran miyawid sa Quran nanaw pa man namin lumiyalaw ko dyan, namin lumiyalaw ka, yan ko sa katawa taak kangudan. Nami ako mas kanyan sa basra. Nasukya pa ko man yan sa basra. Nami akang galabak sa kanyan nun. Mayroon niya di ka pa kang galabak, na umampitugawi. Nanaw pa man, nadis katugop sa kanyan, sanguta di babalay. Nayabo pakuha niya na sukay, nasa rapi ikadwa. Na Diyan ko tao man pito gawin na makayison makanggalabok. Nasunam gawin na langon yan di pagamal na manggawin na tanga apugusar niya. Nakaysa na miyatoon o Hasan al-Basri. Napiyakang galaba ko Hasan al-Basri. Nakagyan ko mapakang galaba ko Hasan al-Basri na milay niya nagyang kutuwa kang galaba kagyan kutal sa katawata. Amya ka piyapi galaba so talo kataw pat kataw pagpakapasadun. Napkapasad agyan ko sa katawata. Namiyatiro no Hasan al-Basri at tigyan wata kulay. Nagyang kaya di nga di kang galabak na sabab ko di nga di kang galabak na mapya. Nandubul na ko susukay aimbugya karka pakatalulad na ka. Nayanisumba agyan ko sa katawata kangulan. Natigyan na idato at tigyan na di ako natigyan kinanglan mo matak pag yung ka na nasukay. Ay butigin na kinanglan ako na nasarap ikadwa. Kagina na di ako ning gaston ko ng soldo ng gawi. Na manggawi na tunga adi ako ning gaston. Nagyang ko ta soldo ng gawi. Nalang ko na kundi pagamal. Nagyang ko to pamanasalong ano na di ako di ikuya ka. Iginati ko Hasan al-Basri. At pagilay na ka nagyang ko ta niya ni kang galabak na datarwad na ghaib. Hindi na datarwad na bitabang. Sang ko tawa taalip kailay sabab sang ko to akagad akap ka pa sa daniyang kugalog siya.
Anam ya kaysa napakapanggalag mano Hasan al-Basri. Napang ilubay nagyang kutawatan na danyan maton. Naan na kaysya niya no nasa kataw mo maapun sa dari di pa kalasa. Na kaysya niya dang katingin may leba gumama datari abuntalyan na datari akalayan. Namin isimbagagyang katapun sa dari di pa kalasan. Asa kataw mo manatingin at natingin na misya ganin nakrawawata mabubuk makaigar o atingin. Nabandagyang ko to apapangiluban ka. Nakiyan takadano Hasan al-Basri agyang ko to pamanakatatagwan sang ko to wata. Namiyaw maniyan agyang ko to sa katawata. Nasalam sa kanano Hasan al-Basri sa assalamu alaikum. Nasabab ko magagdam agyang ko to wata agyang ko to masakit. Kapag kasakit sa kanil sang ko to dari di pakalasan. Ay buwa ka ulo na niyan napsaputol a breaks maanagyang ko to suminto. Naanagyang ko to pamanakailan no Hasan al-Basri nagatalagpan niya. Napnamiya pa kayo niya sa rarmila pagkasakit agyang ko to wata. Nagyang ko to pamanakalararbaw no Hasan al-Basri na buwam. Ay buwam yung maneno nagyang ko to sa timanamalong. Agito suwataw na to. Aminip milalag at sabab kunya ni kang giluba. Sheikh wallah. Nasudan so kaya talakos suyaw. Udi na kaya pakardaw no Hasan al-Basri sa rarbihan. As kanila kasasakitan nagyang ko to takagumagdam na sakit. Nabiyete ano nagyang ko ta tubad-tubad yan si ko Hasan al-Basri. Ya sahibi la taghtarir bitana'umi fa inna an-na'ima yazun fa idha hamalta janazatan ila al-qubur fa'lam bi annaka ba'daha mahmula. Ya sahibi ayat tigyan mulay kaakan tigyan ko tawatasi ko Hasan al-Basri. Hasan al-Basri na niyang unanan ang mga uliya. Ya sahibi ayat tigyan pagari kulay la taghtarir bitana'umi ubaka tigyan malipangat tigyan ng mga ni'mat si ko dunia. لا تغترر بتنعمي فإن النعيم يزول وبقى تجيان قرر دي mga نعمتي ko dunia وبقى قرر دي mga parehatan ko dunia وبقى تجيان قرر دي mga parehatan si ko dunia فإن النعيم يزول kasab na ratigyan na sa mga ni'mat si ko dunia na katatas na natigyan na kalangan. Paida hamalta janazatan ila al-qubur fa'alam bi annaka ba'daha mahmula. Ay pagari kulay at tigyan na igira ada na pagwit makaad janaza si ko kubur fa'alam bi annaka ba'daha mahmula. Nagyang kutakit kapugitan ka ang sisang kuto kubur. Natatarimang ka panatigyan, nandiyan ko'y kubur na kasang kuto'y kubur ka. Natarimang ka panatigyan, nasakap manatigyan ikubur ay pagarik kulay. Sudan sukay po sa nanuntero na may pipidong agyong kutota na taman sa luminous sunyawan niya. Ito mga rip na Allah, agyang kaya pamalakatatagwan doon tanwa dunia. Ita na siya din gigiluban surak tanuron. Ugay na di yun metalyadok suginotan. Nakasap man sa katao awli aplalakaw. Asya gadan niya lagyan ko ta kanguda mga kanguda na di sila nindiulin sa tugaya. So dira di kang kita sa tugaya. Mamele niya lagyan nga sa katao ng sumisibay. Amadata rumakawida kalyan. Tigyan ko ta sa katao olya sa Ginoo ni nagyang kaya wata. Na inop na tigyan makasisibay. Agidan din do pa ko ngita-ngita sang kana ng mga padiyang kadaar kaya nun. Natigyan ay wata kulay. Bukos ka tigyan pumasa na tigyan sang kana na dataragyan kana na diiran din gita-gita. Kangakira na tigyan maka naliyang agagyan ko ta sa katao kanguda nagyang ko ta olya.
Yang agagyan ko tawat agyan ko taawliya na inilang agyan nagyan ko to katro Allah sa Quran. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق أفحسبتم Bayatig wala katatarima Bedi niru di kapa magitung ako katataguyok ko dunia. Apa hasibatum annama khalaqnakum abata. Bedi wala katatarima ko katataguyok ko dunia na bakang kita-kita. Wa annakum ilayna la turja'un. Aku pernah kata tarima nirana bakanur kami atigo Allah di pepatu. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Suwatan Yesu Allah kanya tunai isa Malikul Haqq Tuhan atit. Namangori penuh Allah. Sudah juga pergilau lagi yang kota oleh tinggi nama orang lewat. Mau nga natigyan awata. Natigyan awata kulay na pagumanumaningag yung nga natinga di tubad-tubad. Napiaguman nagyang kutota, agyang utapan na naroon yan. Nataman sa minikuro tagyang kutota naroon kaya dahil sa niyawa. Sa kataway na, ilay niya nagyang kutota, sa katawata, ilay niya sinayahan na di mangitagun. Uni na pembigan niya nagyang ko tayo petindayan. Nailay niya dan sinayan na aya pupakaw na ani inaiyan sang kuto. Nagyang ko tayo pa ma. Nawata na ilay niya dahil nagyang ko takatinday inayan. Nagyang ko takapagilay niya sa katinday inayan. Nainaw diningilan inayan napagpangatatata kagyang ko tuwalo agyang ko tawata. Nainisya ninayan. Naiwata kulay na no kayo ni pangburaw. Naimiyatero agyang ko tawata. Nainakulay. Ayat. Dawa lagi naman. Tansalit na lang. Ha? Ako. Yung ko tao pamana kapatinda, yung ko tayo na yan. Pagilay, nagyang ko tao atal sinaya, sang ko takatinda yan. Pagpunaguni na yan, nagyang ko ta mga ito, ang mga tikgang, si isang ko to, paganay, akatinda yan. Napatugunian siyang kotaw pa ma. Naatagagyan ko takod niya na binilan niya. Suwate na pagpangarururo niya ko talo yan. Natigyan na yung watakulay na nukay ni pagpangaguraw. Na miyaturi yung wataya na inakulay. Bubad na yung makumata ng sayo mula kiyama. Na pagpaga na pagitagol nas kami ang mga kangudaan. Ngayon kiguraw ka. Ginan mga oripno Allah mga bayi anda tamani ninyo di ka terbiatan si ito mga wata yun. Gibulak na na mga wata. Gatusan na na mga wata. Mas mala minimuray sila na mga idida adisigo Quran. Mas minimuray sila sa mga ngaran o mga di mamagidida adis sa mga ngaran o mga sahaba mga sahabiya. Na mga sayo mo lang kaya ay pag-isir ka na no Allah, suwata ka. Sumasana ka sa suwata ka na bright, tugin na bright, si kudunia. Na su akhirat na daban na nulok ko akhirat na mga nung sayo mo lang kaya ay pag-isir ka Allah. Suwata ka ay anda taman, ikaya turbiyatan ka. Anda taman, ikaya tiruang ako, wata ka kukasimbayang, kabatya sa Quran, kanjikar, kapag amal. Sisiga sa walay, nadimlakwat siya, yung kutawata ka sa liw, nandaw makandog.
Wataka mama, wataka babay, katri dinig mo galabakyan. Tadi etam. Nadi siya di tri dinig siya ka na mga ururo na pendum yakal ababay na plakap po manin alas 10 alas 9. Nasam pa nga, totoo siya ka na mga ururo. Adi hindi mamagidida. Ay tama na kaya terbiya tao, piso ka tao, si kuwatayan. Udip ko na, ay maraya ka pumana. Ay maraya, ako na naswina. Adi suwata. Kung na sa'yo mula kaya manapagawa na kasuwata ka na doon niya. Doon niya nagyang kuta mga otam niya makaladan akong pag na di mataw matya sa Quran. Allah. Manini susumiyang buton magamal. Kapya di mataw matya sa Quran na miya kapagamal. Di magamal. Di niya nakatawan, tunay di niya di paguyag-uyag ka, paguyag-uyag manusia, kapaguyag-uyag pangangaman. La ikakal an'am, balhum abal, didatar siranati wallahu pangangaman, balhum abal, ugay dati wallah na sobra pansakap pangangaman, sukat paguyag-uyagin, di niyang katon, agino niyan sumaseng sa mama. Lagi mangurip no Allah mga bay, katagwangan sa pikir na katagwangan sa widakal. Katagwangan sa widakal, kuwata ka mama, katagwangan sa widakal, kuwata ka bubay. Na may tomato. Kapag hindi ka di pa kapag-iskwilan, napagilang nga, so di mo di ka pa kapag-iskwilan. Bubad na isang pumangisambit sa ka ng mga kilitsan. Allahu Akbar. Sumasana ka, sumasana suloks. Sa bakod sulog kalan. Sumasana tiran so lokos. Sa bakol so ubinyan na takinuba ka. Kalan tanga udyan. Sumasana ka na sumata ka na di nga di pa kapag-iskwilan. Natakinuba ka lalalis niya nagyang kaya mga video ki. Nami propart nila siran. Allahu Akbar. Aginan maurip no Allah mga bayi katagwangan sa pikir, katagwangan sa widakal. Isang kaya dunia na mamisking ka pang ko dunia. Di nga rautan sa padukaan niya dunia. Di nga rautan sa pamanam lang ako sa nga dunia na misking ka. Nasar ka di ka mamisking kukap ako mga sayo mula kiyama. Pagpalagyan ng mga tao so kami miskin isang kaya dunia. Di niya pagpalagyan so kami miskin sayo mula kiyama. Inangina kami miskini sa nga dunia na satyak. Na kami miskini sa umul kiyama na kalunan. Pagpalagyan yan sukaur sa dunia ini na din pagpalagyan sukaur sa umul kiyama. Inangina sukaur sa kaya dunia na satyak. Na kaur sa umul kiyama na kalunan. Pagpalagyan yan sukaur sa kaya dunia. Din pagpalagyan sukaur sa umul kiyama. Inangina kaur sa kaya dunia na satyak. Na kaur sa umul kiyama na kalunan. Dinadi pamagumbawaan, dinadi keketedaan. So pamana derajat si sangkai dunia, bangsa sangkai di dunia. Na dalam pamagumbawaan, dalam keketedaan, agyang kota derajat sa yaumul qiyamah, pangkatan sa yaumul qiyamah, bangsa sa yaumul qiyamah. Inanginan so bangsa sangkai dunia, so pangkatan sangkai di dunia, nasatyak, na so pangkatan si sa yaumul qiyamah, bangsa sa yaumul qiyamah na kaludan. Ginanawarip na Allah subhanahu wa ta'ala isumyangaw na niyo mga bay. Anda tamani kaya promaserang ko nga Allah. Anda tamani pama. Nakyagnameran sang kutaka sakit o kapuguyuguyag. Sabab ko dinandi kang galapakasi ko agamatanong agamay siya. So mga luksiran. Now pamanay tamana nakyagnameran si ko kaya pamana kaya promasay si ko agamay. Nakaisa na si Fatima radiyallahu anha. Napaparangayan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na tugot. Tugot ko Fatima radiyallahu anha. Namiyakaisa namiyot si ko Fatima radiyallahu anha. Nasuki out yan. Natiutok yan suwalaw Fatima radiyallahu anha. Nauriyano kel kairon ng Fatima radiyallahu anha. Namiyakag sunjukilan yan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang mamumalaplar sa bayan ng sulon siya. Subuntal para sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na makaririga-riga. Sabab siyang kutakapulian sa lalansi ko Allah.
Nasudan sukelew ng Fatima radiyallahu anha. Nadataw ra kaya pagagurok o Fatima radiyallahu anha. Nasudan sukelew ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namiatiriyan iwata kulay ang Fatima radiyallahu anha. Ino ka na datigin pagagurok. Datigo Fatima radiyallahu anha. Ay ama kulay. Uni na ya Rasulullah. Ino ko at tigin di pagagurok. Imeliakan sa kaamakan. Ama mo malapalagi ang kayabang alayan. Niya salen suwarna o paras kaya Rasulullah. Na miyatiro o Nabi sallallahu alaihi wasallam na Fatima. Di ka tigin paguro ka tigin. Kaso agama o maka inibgayron. O Allah subhanahu wa ta'ala. Napakadayamang sa intirwa dunia. Pakasul sa intirwa dunia. Swagama o maka. Sa dataro ka pagpakasulat. O kagagawi. Siko pa ma na mga ulay si sa intirwa dunia. Ay tama na kaya rumasayo miyang unani o mga bayi ko kaya nalipagayran siko agama. Ay tama na widakaliran ang pikriran siko kaya nalipagayran siko agama. Nakaysa na suwang siya radiyallahu anha. Na inisyan ng pakiwataan yan. Na tingin babukulay na tunay dinunimip paguyubiyak si kumarsaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na may atiruan siya radiyallahu anha. Na tingin ay pakiwataan ako. Sangkutaman sa minsak si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baka pinadnatigin ka siribulani. Nanadnatigin na kilay. Awaga ang takabal. Si kumangat tulang. O pama ng maawag tulang. O Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigyan ay atigyan mabukulay. Na tunay dinunimip. Paguyag-uyag siyang kutaman siya. Naminisimbago ang siya radiyallahu anha. Ay atigyan na dinunimip. Paguyag-uyag. Nanuot timan atigyan na maitam. Kurma atigyan agu. Iga atigyan adinunimip. Paguyag-uyag. الهلال الهلال ثم الهلال الهلال ثم الهلال الهلال ثم الهلال ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار مع بلدنا تقوى رضي الله عنه قصري بولاني دانا تقينا بكيلا يا وام دانا تقينا بكيلا يا وام ولنا دانا قيلا بلسيكم مع التلاه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتروا بقي والتانيين يا خالتي فماذا يعيشكم أي بابوكو لنا تريدين يلمي بقيو يكسي سانقو تمسا أي من اسم بابو عائشة رضي الله عنها السودين التمر والماء dua tiga nama dia medi puguyuk iga tiga nagu kurma dia medi puguyuk sangkut tapi piraulan Allah. Nakay sana sudah suka wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nada bakikhtiar dan ditanun Fatimah radhiyallahu anha. Uli na suka patay. Nabi sallallahu alaihi wasallam nam yang pananaron Fatimah radhiyallahu anha sangkut akhirat saya ko kaya puguyuk girang kudunya. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا سواتي فاطمة رضي الله عنها سميني سوغت رغنا تجين مارغنا تجين صبت على الأيام بسوغت تجين تقو قد دون دو نسو قد دون دو نبلي قد دوي سبب سانقط وقا سكي تجين قطا مني سوغت رغن الله واتي فاطمة رضي الله عنها سميك دماغنا مرغن نميك دماغنا مساكت كو جاب كو يغيغك نمي سوغت تجين تسيكو قد دون دو نبلي سو قد دون دو أقا دوي So Fatimah radhiyallahu anha naskanya din di managap sa parin ni kita tasang kali kudian so tali ugalunia. So Fatimah radhiyallahu anha naskanya din di mamaypan sa liwawalay napkikulub tukanya subayan ko. So Fatimah radhiyallahu anha naskanya din di bruti nataman sa giyang kayo pamana liman yan na pamana to nga upisan. Iman to mga oripno Allah kumukuha tanong sa salian di tanong kung sundaw walay tanong kumukuha tanong sa sab di tanong di tila sugwe kung bao sundaw walay tanong na di tanong pa pagkalalakaw sa lalakang ko Allah baka pa suka paguyag di nga katawan niya kapaliw niya wag ka
Tinong ka pala pagpakabalang-balang sumaytusang kain di dunia kung kasungka sa akhirat ka. Ay maragad niya na may kaya kapakambo manutaw na may kamaliw sunyawan niya. Ay may kamaliw sunyawan niya na niya kapakatanhod. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سجنتك والله ستتنقر أن سمع السبونقا سيكو مغادت واتاق مغبأي اسنبني أن سمع السبونقا والله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سدانتك والله سيسنبني أن تتنقر أن سمع السبونقا الدنيا فراتيان maka puguyugig natin wala sama sakit ka puguyugig maka puguyugig sito kuburan sama sakit ka puguyugig wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma pagkatalingon sa kanya sa yawmul qiyamah nakadal sa kapangilaylay uryano kadaw nagyang kutang balamatan niya kaninang pakailay naman turiyan wala gabili mahasharutani a'ma matruyan ay tunakan inong kayo ni pakapuguyuguyag sa dam inong kayo ni pakapuguyuguyag di ko pakailay at sumbagan sa kanya wallah qala rabbi lima hashartani a'ma وقد كنت بصيرا ay tunakan inong kayo ni pakapuguyuguyag adam balamatakan niya kumakapugilay وقد كنت بصيرا inang inasukat puguyuguyag kan si kudunia adam balamatakan pagpakailay ako sumbagan sa kanya wallah qala kadhalika atatka ayatuna datar mabuetig wallah nakataling markas sa mga ayatami panasitaha napiakalipatan ka ito sa dunia manakad na di katawan su Allah manakad na di katawan su Nabi manakad na di katawan su kasimbayang manakad na di katawan su kabatian sa Quran manakad na di katawan su zikar manakad na di katawan su kululang kakukubur manakad na di katawan su pamanayawmul qiyamah kadhalika atatka ayatuna datar mabuetig wallah Dakataling markatig wallah sumangayatami panasitaha napiakalipatan kau tuwatig wallah wa kadhalika al-yawma tunsa iman tumabuatig wallah napiakalipatan namiska iman tumabuatig wallah napiakalipatan namiska naantadani padakapat تريد يوم القيامة وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه palagyan sila din palagyan ka su pagaring ka palagyan ka su ina ka palagyan ka su ama ka palagyan ka su karuman ka palagyan ka su ata ka palagyan ka su lulot ka palagyan ka su palagyan kanudan pagtatalik kuda kanudan o inisnab ka su mga subuan wallah sa yawmul qiyamah antay padka anda ka su sa yawmul qiyamah mangurip no Allah gina ni katagwang ka sa tikap awida ka si ko padka bay katagwang ka sa widakal ko sulda ka na siringan ka na lulot ka yan naman ay mabula sa butiran agyang kaya galabak makalakas sila na makalakaw sila lang wallah bitindigiran sa sambayang materbiyan sa mga watairan masugiran sa mga watairan ang mapakabatiran sa Quran masugiran sa mga watairan isyan di makandua masugiran sa mga dato ang mapakapiran sa akhlakiran kakarata iman to sa akhlak ko sa bansi ko mga dato naduan yan sa mga taya kapakapambauman yan damay kamaliyong sunyawan yan kamaragandahan sa kambauman ada din ang kambabalingan حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت عند دالة
Allah kaliwag yang kutuan yawa. Qala rabbi rji'uni. Anda ni kaliwag yang kutuan yawa pisa katawan rakano na materian. Qala rabbi rji'uni. Tuhan akan pakapatwa kong kasih ko dunia. La'alli a'malu salihan. Kalau na ako makapagamal sa amala mga pipya. Fima taraktu. Sudah ka magpagamal sa dunia. Sudah ka magpagamal sa dunia na Allah napakapatwa kung kakana ka magpagamal na simbagan sa kanya no Allah. Kalla, di na natin wala mapaggulaw la, di na natin wala kaswa. O baka pakatumpatwa si ko dunia, pakapagamalang gaon. Guni ko matatagos sa dunia. O umamantida na din yan ituturmisan sa mga suwan no Allah. Masulan sa mapayag na si sekreto niya noon. Ay na su Allah na pagilayin kanyan. Apian da kan numero, umyakatirwag yan ko to sa timana tataro. Saan ko to ang suldawator na sa kapanay di kile wallah. Nakaisala si Musa alaihi salam. Natigin na Allah na pag-umanuman nga sumparatyag. Natig wallah. Ay Musa baka panda baka paratyag. Natig Musa alaihi salam. Ya Allah, anong pa kaya anong kumani? Sumparatyag ni Allah. Anong paratyag anong kumanan. Natig Musa alaihi salam. Abentol na kagyang kanan na tungkat kasang kanan na wato. Nauriano kaya tiron wallah. Na inibentol Musa alaihi salam. Agyang kutatungkat yan sang kutawato. Namin buwato nagyang kutataruan. Tataro. Adi niya nitininta naman sa Allah. Subhanalladhi yarani. Subhanalladhi yasma'u kalami. سبحان الذي يرزقني سبحان الذي يراني ayam yan editor nagyang kuta tataro sang kuta sulda malalakungan subhanalladhi yarani biya suti wallah pagilay na kunin sang kaya suldawator subhanalladhi yasma'u kalami biya suti wallah pagpamakinig niya sukatirwakan sang kaya suldawator subhanalladhi yarzuqni biya suti wallah apriski na kunin sang kaya suldawator madidip na kaya gyan ko tatataro kad na takwaya na di sumanusia madidip na gyan ko tatataro kad na komplitwa parateni na di sumanusia gyan ko tatataro na si sang kota suldawator ay nauna din yung pandimatero subhanalladhi yarani biya suti wallah pagilay na kunin sang kaya suldawator subhanalladhi yasma'u kalami biya suti wallah pagpamakinig niya sukat pero akong sang kaya suldawator subhanalladhi yarzuqni biya suti wallah priskin ako niya sang kaya suldawator ay nao tamo pinakisutat tarwadi sumanusia kasumanusia na ginako na din yan di matero anda ko ng kuwa siya ipagparakan sang kaya pamilyakan anik nami madini pinagyan ko tatataraw kakatawa niya suwallah ipagparon ginan mga oripin wallah ikapagad na tanong sang kaya amal baka tinag supabali amal si ko mga sulda walay tanong sa may tumayto di nga din gigilubahan suriskir ka wallah sang kaya leolupa o kahit na ay priority nagyang kayo pamana amal o Nabi sallallahu alaihi wasallam pagpanalamat sutawad na tamukyan at yan imang gusto ko agama pagpanalamat sutawad na tamukyan at yan imang galabak suagama kalangon sila na pakasulsi ko surka Ginan mga orif na Allah, pinatiniwag yung kaya galaba ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumiyakad na mga 3 days masturat. Ako sumiyakad mga 2 mga masturat. Mga 3 na pinatiniwag so 10 days, 15 days, mga 15 days kapman. Pinatiniwag so 40 days, mga 40 days kapman. Pinatiniwag so 2 months. Balasang kanu Allah, sa upamaan na. Tunod niyo pa. So mga dator kano, mga laki niyo, mga rin niyo, mga mama, ang malakat siran sa lalang wallahu subhanahu wa ta'ala, oriano duaan na taskil kan. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله. Itu na mina padal bang kay Allah suyakin sirka ya Allah padal bang ako mga puswami padal bang kay Allah ako puswami su para ter kay Allah padal bang kay Allah ako mga tunganemi mga pagariami mga lulutay mga tunganemi Allah tari mga papangitariman kar kami Allah ada tunami Allah inutas kay Allah. Itu na mina padal bang ako puswami ikal kamis kay Allah ikal kami suka patay ikal kami su kubur ikal kami su yamul qiyamah ikal kami su neraka jahannam. Itu na minabgi kami nga sa kalaksir ka. Itu na dengar kami Allah pakai di sudia mikir ya Allah. Itu na na mga lulubay kami Allah. Dengar kami Allah sisting ni Allah sudia mikir ya Allah. Mga lulubay kami Allah ya Rabbul Alamin. Suparatem ya paltik ya Allah. Baliang ya Allah original suparatem ka. Sukal kami ya paltik na baliang original kalaksir ka ya Allah. Itu na pakipuguyuguyug nakar kami suni puguyuguyug na biya Allah. Allah na pakisundit nakar kami Allah. Sumyang ulula biya Allah di nga kabaya. Secret sabat payag ula-ula biya Allah di nga kabaya. Pakitubat nakar kami. Allah na pakitubat nakar kami. Supan ya Allah sumanga panda pakataubat ang kasiran ya Allah. Itu na pakisuligdir nakar kami Allah sumasulal mapayag agalab kami di nga kabaya. Itu na na tarima kami ya Allah ko agamang kagaya agamang Islam ya Allah. Inungar kami pni Allah di pakigna kay Allah sumanga ratagal bu kami Allah kato si Allah sada kami nga tarima ko gamangga. Itu na tarima kami ya Allah ko gamang kagama Islam ya Allah. Ya Allah na pakitinig na kami Allah susambayang sada taro kinitinignan kinitindignon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu na pakiklaron kami su halal haram ay puguyug kami Allah. Maka sakata tadmanamis kay Allah ko kapuguyug kami. Pakapya kay Allah su akhlaq kami Allah. Kapnyata nami Allah mapin makapya su akhlaq kami kung salakaw di salakaw. Pagi-ikhlas nakar kami Allah sulang-ulang mga amala itu nabi. Allah pakisabutingar kami agyang kaya da'wa at tabligh ya Allah. Pakisabutingar kami mga dato. Pakisabutingar pang ko mga bayar kami Allah. Pakisabutingar ko din sumasabot ya Allah. Itu nabi kumuli sunya kami Allah. Pakitiron nakar kami Allah muri-muri sula ilaha illallah. Itu nabi dengar kami sering na ginomi sa isa buka per kay Allah. Sarikar kami Allah ginomi sa isa buka per kay Allah. Na mga tao kami ni Allah mihalapis sa itu nabi yang kaya pakataling umami si Allah sang kaya mahaliran ya Rabbul Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum pakabarakan kay ni Allah pakabarakan kami itu nabi. Ya Allah napakapuningan niya sa Jumat taplalakaw sa lalan kaya Allah. Sumakapnin niya at sakas makapnin niya taplalakaw. Ito namin napakalalakaw kasiran na ito namin. Allah nakuha kami nga ng kumalibot na kakapuguyag. Allah kuha kami nga ng kumalibot na kakapuguyag. Allah kuha kami nga di Allah kumalibot na kakapuguyag. Tagwa kami nga siyang kutamaliwan na kakapuguyag. Pakisabutingar kami. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا. ايتنا من pakilain kar kami su haqqa ipaguyag na tawfiq na kami kaptosiro tanami pakilain kar kami su batil binasa kapaguyag ya Allah na pakignikin kar kami. Aituna dengar kami pakai di sudi mi mga lulubay kami Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا الله.